stoke dufite zirahagije, ari ziri hano mu gihugu ari ziri mu nzira, stoke dufite zirahagije, nta muntu ukwiye kugira impungenge. Ariko icyo navuze nuko stoke zirahagije, ariko intambara iriho ntabwo tuzi igihe izarangirira. So dukwiye gutangira gutekereza uburyo twajira neza ibyo dufite. Nta nubwo ari kuri peteroli gusa, ngira ngo twarebye na stock Mikorere Rura rwatangaje ko ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli, ndavuga mazutu na esase, litiro ya esase yageze ku mafaranga 2303, aho yiyongereyeho amafaranga angana 318, mu gihe litiro ya mazutu yiyongereyeho 257, ubwo bivuze ngo yageze ku mafaranga 2205, bivuga ko yiyongereyeho 257. Ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byaherukaga guhinduka kuwa 4 Werurwe, ku itariki 4 Werurwe 2026, aho litiro ya esase yari irimo igura 1989, mu gihe ya mazutu yaguraga amafaranga angana 1848. Rero ibikomoka kuri peteroli byatangiye kurira. Iyo byagenze gutya n'ingendo zirurira mu ntara zitandukanye, ingendo ziba ziri kurira, bivuze ngo rero izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bihangayikishije abantu benshi. Impamvu rizamuka ry'ibiciro riri kuzamuka gutya ni ukubera ko ni intambara ziri kubera muri Irani, ni intambara ziri kubera muri Isirayeli, bivuze ngo rero niyo mpamvu byagenze gutya, ingendo zirimo zirahindagurika. Rero ni ukuvuga ngo abantu bajya mu ntara ikilometero kimwe bazajya bakishyura amafaranga ibihumbi 4,158. Bivuze ngo ikilometero kimwe n'amafaranga bazajya bakishyura abantu bajya mu ntara. Ikilometero ni amafaranga 4,158, ubwo ni ibice 58. Bivuze ngo mu mujyi wa Kigali bano bakoreshaga tapandigo ngo ni 400 ni magana ngahe, reka no kuvuga ngo noneho kilometero mu mujyi wa Kigali ni 590 n'ibice 28. Ndavuga aba bandi bakoresha tapandigo mu buryo bwa rusange. Ndakurahiye da ibiciro byatangiye kuzamuka. Rero ingendo zahindaguritse, abantu benshi bafite ubwoba kuntu bari butege bajya mu ntara. Bimeze biti ibiciro ko biri kwiyongera ku isoko. Ese ikigo gishinzwe igenzura mikorere Rura kubera iki cyashyize bino hanze? Ni mu gihe rero ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateraniye kuri Village Urugwiro bari kureba kino kibazo kizamuka ry'ibiciro. Village Urugwiro ni mu biro bya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Iyi nama yari iyobowe na Perezida Paul Kagame, akaba umugabe mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Babuze icyo bakora ku bijyanye n'izamuka ry'ibiciro, ariko bavuga yuko ibi ngibi bagiye kubyitaho bitazatinda kandi ibiciro bizongera bigasubira hasi. Bityo rero abanyarwanda baba bihanganye ku izamuka ry'ibiciro, nabo bari guhangana n'ikibazo kizamuka ry'ibiciro, barebe yuko byagabanuka ku isoko. Ngayo nguko rero amakuru yarayo ngayo nabagezagaho y'ibijyanye n'izamuka ry'ibiciro. Irindi tangazo tubona turaza kuri babwira. Nimero bwo bwa birogeze ko na muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubonera amakuru ku gihe. Njye mwumvaga ko no muyoboro nitwaga Kidasamura, urw'inkorogotho bakora ruga